Yeah! Pozdrav svima i dobrodošli u jedan ovako neobični vlog. Ovaj vlog dizajniran je sa razlogom da se ja zahvalim nekima od vas koji ste podijelili moj zadnji videoklip. Dakle, radi se o drugom dijelu kratkog filma Invazija, takozvana Invazija 2 Signal. Kao što sam rekao, svi koji budete podijelili na Facebooku taj kratki film, odnosno drugi dio Invazije, vas ću da fino pohvalim, pozdravim i navedem vas u sljedećem vlogu. S time, prvo želim da pozdravim Alena Pejića. Alene, hvala ti što si podijelio. Isto tako i Vahida Saltagu, Dušana Srbljaka, Amra Delić Teskiređić, poznato zvuči, nebitno. Senad Begović, i tebi hvala. Sad kad smo riješili ove anonimuse, sad ima i vas poznatiji likova. Filip Breaker, hvala i tebi što si podijelio klip, i Sadmir Salkić. Svaka čast! To mi nekako isto poznato zvuči, nebitno. Eto, drugi dio Invazije je uploadiran. Vi koji niste pogledali, obavezno pogledajte. Ovdje ću staviti link, tu možete kliknuti da pogledate. A uskoro ću postaviti i ekstra materijal sa snimanja Crazy Time, sa snimanja tog filma. Pišat ćete se od smijeha, ja se pišao kad sam to gledao, a i bio sam tu, tako da meni nije toliko bilo smiješno, ali bit će vama pravo smiješno. Trenutno snimamo treći dio. Treći dio da će da bude grandiozan u odnosu na prva dva dijela. Treći dio će da bude hollywoodski materijal. Treći dio će koristiti neke tehnike snimanja nama nezamislive. Treći dio će imati ekstra glumce. Treći dio će biti nešto što ćete vi također pogledati, drage volje, i podijeliti, i unaprijed vam hvala. Od sada, za bilo koji moj video ko podijeli na Facebooku, dobit će jedan lični, osobni pozdrav na sljedećem vlogu kojeg napravim. Eto, toliko za ovaj put i 80. godine, čudno malo, ali nema veze. Eto, pozdrav svima i nemojte žut snijeg.